Mbasuhuza nanone mbifurize kugira ibihe byiza ndabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ikaze muri aya makuru yo kuri aya manywa. Ni impinduka zikomeye cyane mu gisirikare cy'u Rwanda nk'uko bimaze gushyirwa ahagaragara n'itangazo rimaze gusohorwa na RDF, ariko kandi nk'uko bigenda ni impinduka zikorwa n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, akaba rero ari nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame, akaba amaze kugira Brigade General Patrick Karuretwa umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Brigade General Karuretwa azakomeza kandi no gukora inshingano nk'umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga mu bya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo. Brigade General Karuretwa asimbuye Brigade General Ronald Rwivanga uherutse gutangira inshingano yo kuyobora umutwe w'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zishinzwe gutabara aho rukomeye, aho rero afite icyicaro i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Mu makuru avugwa, reka mbabwire ko urubanza rwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza uregwa ibyaha 7 rwatangiriye mu muhezo. Urukiko rukuru rwa Kigali rwategetse ko iburanisha ry'ibanze ku rubanza ruregwamo Ingabire Victoire Umuhoza rikomereza mu muhezo. Ingabire Victoire wita munyapolitiki utavuganwe n'ubutegetsi aregwa ibyaha 7 ari byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo, guteza imvururu cyangwa se imidugararo, kugirira nabi ubutegetsi buriho, gukwiza amakuru atariyo cyangwa se icengezamatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga. Hari kandi icyo gucura umugambi wo kujyana n'ubutegetsi buriho, gucura umugambi wo guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda, n'icyaha cyo gucura umugambi wo kwigaragambya. Biteganyijwe ko iburanisha ry'ibanze nirisozwa urubanza ruzakomereza mu ruhame. Iburanisha ry'ibanze riteganywa n'ingingo y'ijana 25 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha, aho ababuranyi kandi barebera hamwe ibibazo byose bishobora kandi kuzabangamira urubanza bigashakirwa ibisubizo mbere y'uko rutangira kuburanishwa mu mizi. Nk'icyaha cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa se kuwujyamo, bigaragazwa ko Ingabire Victoire Umuhoza yagize uruhare mu itegurwa ry'amahugurwa yahawe abari abarwanashyaka be ba Darifa w'umurinzi itemewe gukorera mu Rwanda. Hanagaragazwa kuba kandi hari ibitero byagabwe na Rudurunana na P5 bigahitana abantu kandi bigizwemo uruhare na Ingabire, kuko yavugaga ko ayobora FDI inkingi kandi yari yamaze kwihuza na P5. Mu iburanisha ku ifunga n'ifunga ry'agateganyo, Ingabire Victoire Umuhoza we yavuze ko yitandukanyije na FDI inkingi kuko yabonaga iri gukora ibikorwa bibi. Itegeko riteganya ko uhamijwe n'urukiko icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa se kujyamo ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10. Guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri Rwanda giteganywa n'ingingo 204 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, iteganya ko gihamijwe ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15. Ku cyaha cyo guteza imvururu ngo hari audio yumvikanyemo Ingabire Victoire ndetse na Cassien Ntamuhanga bari gutegura imyigaragambyo bavuga ko bayikorera kuri rond-point y'umujyi wa Kigali ahazwi nko kwa Rubangura. Ku cyo kugirira nabi ubutegetsi buriho, ubushinjacyaha buvuga ko ishyaka rya Ingabire Victoire Umuhoza ya FDI inkingi ryifatanyije n'imitwe irwanya leta irimo Rudurunana, P5 ndetse na RNC hagamijwe kandi kujyana n'ubutegetsi buriho. Imigambi ikimara kandi kumenyekana nibwo Ingabire Victoire yahise ashinga irindi shyaka rya Darifa w'umurinzi. Uhamijwe n'urukiko icyaha cyo kugira nabi ubutegetsi kandi buriho ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Icyaha cyo gukwiza amakuru atariyo cyangwa se icengezamatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, bivuga ko yagikoze ubwo u Rwanda rwiteguraga kwakira inama ya CHOGM, no kuvuga ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Ingabire n'abambari be bateguye uburyo bazakora imyigaragambyo mu gushaka kandi kugaragaza ko mu Rwanda nta mutekano uhari. Mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 kandi Ingabire nabwo ngo yateguye uko ahamagazwa abaturage benshi bijejwe inkunga y'ibiribwa, ariko agahitamo kandi kubakoresha bigaragambya. Ukekwaho icyo cyaha iyo abihamijwe n'urukiko mu gihe cy'intambara kandi hanishwa igihano cy'igifungo cya burundu, ariko mu gihe cy'amahoro igihano kiba hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10. Bitewe n'uburemere bw'ibyaha Ingabire Victoire akurikiranyweho, ashobora kandi gusabirwa guhanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Kaba rero ari ibyo biba bikomeza kugenda bivugwa, gusa reka duhindura ingingo mbabwire ko mu makuru akomeje kugenda avugwa nk'uko nka FBI
ni Federal Bureau of Investigation, ni ikigo gikomeye cyane cy'ibijyanye n'ubutasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni urwego rw'iperereza rero rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatangaje ko rwaburijemo umugambi wo kugaba ibitero ku bitabiriye ibirori by'imikino njyarugamba byabereye ku ngoro y'umukuru w'igihugu White House, hafatwa abantu bakekwaho kandi gucura uwo mugambi. Tariki ya 14 Kamena 2023 White House yari yakiriye imikino njyarugamba mu birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 150 y'Amerika byitabirwa n'ibihumbi by'abantu. Nk'uko ku wa 16 Kamena 2023 inyandiko z'urukiko zabigaragaje, abakekwaho gucura umugambi wo kugaba iki gitero bari bateguye drone zitwara ibiturika kugira ngo zitwike inyubako ziri hafi yaho ibi birori byabereyeho. Umuyobozi mukuru wa FBI yitwa Kash Patel yasobanuye ko icyo iri tsinda ryari rigamije kandi ari ukugira ngo abitabiriye ibirori bagire igihunga berekeze aho ryari ribategeye ribarase mu gihe kandi gitegura kwinjira mu marembo ya Maison Blanche. Iperereza ryatangiriye ku musore w'imyaka 19 yitwa Tyson Proper wavuzwe nk'uwari mu itsinda ry'abateguraga umugambi nyuma y'uko nyina ahaye inzego z'umutekano makuru. Abashinzwe iperereza bavuga ko itsinda ryitwaga Vanguard of the Old ari ryo ryakoranaga binyuze ku rubuga rwa TikTok mu kunoza umugambi wo kugaba ibitero ku bantu bakomeye cyane bari bitabiriye ibirori. Nibura abantu 5 bamaze gufatwa mu gihe abandi bagishakishwa urwego rushinzwe kurinda umukuru w'igihugu kandi rwatangaje ko ruri gukorana na FBI kugira ngo amenyekane amakuru arambuye. Reka mbabwire ko muri Guinea Equatoriale guverinoma yose yeguye nyuma yo kutesa imihigo. Guverinoma ya Guinea Equatoriale yeguye ku mirimo yayo nyuma yo kunengwa ko itashoboye kugera ku ntego yari yarihaye, aho bivugwa ko yari maze kandi kugera ku 10% gusa by'ibyo yagombaga kandi kuba yarakoze. Aya makuru yatangajwe na Vice President wa Guinea Equatoriale Theodore Nguema Obiang Mbange, wavuze ko Minisitiri w'Intebe Manuel Osansu Nsaswa n'abagize guverinoma bose beguye. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X, Obiang Mbange yavuze ko guverinoma yavuyeho kubera ko umusaruro wari hasi cyane ugereranyije n'ibyo yari yitezweho. Agaragaje ko leta yari yarashyize mu maboko ya guverinoma ubushobozi buhagije mu bakozi, ibikoresho n'amafaranga kugira ngo ikemure ibibazo by'abaturage, ariko urwego rwishyirwa mu bikorwa rukaba rutarageze ku rwego rwifuzwaga. Yagize ati ihame riroroshye, inshingano rusange zigomba kandi kujyana n'ibisubizo. Vice President yavuze ko vuba guverinoma kandi yarageze ku 10% gusa by'imihigo yayo, bigaragaza ko itigeze ihaza ibyo abaturage kandi bari bayitezeho n'ibyo yari yariyemeje gukora. Kwegura kw'iyi guverinoma kugaragaza igitutu gikomeye cyane cyakizwe ku bayobozi bakuru ba Guinea Equatoriale cyo gutanga umusaruro ugaragara cyane cyane ubijyanye no gushyira mu bikorwa gahunda zigamije guteza imbere imibereho y'abaturage. Rero rikomeza kugira bivugwa Rindira ingingo turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Babwire ko undi makuru akomeje kugenda agaruka muri aka kanya nuko witwa Felix Tshisekedi ari ku gitutu gikomeye cyane cy'abatavuganwe n'ubutegetsi bamusaba kwegura. Abanyapolitike batavuganwe n'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahuriye mu ihuriro rya C64 batangaje imyigaragambyo izabera mu gihugu hose igamije kandi gusaba Perezida Felix Tshisekedi kwegura. Abatavuganwe n'ubutegetsi muri RDC baheruka mu myigaragambyo ku itariki 12 Kamena ubwo bamaganaga itegeko ryemerera referendum muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo riganisha ku guha Tshisekedi uburenganzira bwo kwiyamamariza manda ya gatatu. Actualite.cd yanditse ko nyuma y'inama yo gusuzuma ibyabaye kwa 12 Kamena ihuriro rya C64 ryatangaje ko rizategura imyigaragambyo rusange izabera mu gihugu hose ikazaba ku itariki ya 8 ya Kanama 2026. Abazigaragambiriza Kinshasa kandi biteganyijwe ko bazerekeza ku biro by'umukuru w'igihugu, bazaba kandi basaba Perezida Felix Tshisekedi kwegura kuko abatavuganwe n'ubutegetsi kandi bamushinja kugambanira igihugu ndetse no kutubahiriza itegeko nshinga. Imyigaragambyo iheruka yakomerekemo benshi barimo na Martin Fayulu, uyu nawe numwe mu bakomeye cyane batavuganwe n'ubutegetsi muri Kanga. Reka nyasoreze kuri inkuru mbabwire ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuro rya FC23 byongeye kandi gutumizwa mu biganiro bigamije gushaka igisubizo kirambye ku ntambara imaze igihe mu burasirazuba bw'igihugu. Ni ibiganiro biri kubera mu Busuwisi kubera ikibazo cy'intambara yo muri Iran yagize ingaruka kuri Qatar nk'umuhuza. Nubwo impande zombi kandi zongeye guhabwa ubutumire bwo kujya mu biganiro, byari ibyemeranyijwe mu biganiro biheruka kuba guhera ku itariki ya 13 kugeza tariki ya 14 Mata
2026 ntabwo byashyizwe mu bikorwa nk'uko byari byemeranyijweho. Leta ya RDC yari yemereye abahuza ko itazongera kandi kugaba ibitero bihitana abasivili, ariko kuri ubu mu bice bitandukanye igaba ibitero bya drone mu bice bitandukanye bituwe n'abaturage kandi bikanatwara ubuzima bw'abasivili, abandi bagakomereka. Impande zombi zari zemeranyije agahenge ko korohereza ibikorwa by'ubutabazi, ariko nta gahenge kigeze kabaho kuko ubutegetsi bwa Tshisekedi n'ingabo bifatanyije bwakomeje kandi kugaba ibitero. Hari kandi ibijyanye no gufungura imfungwa nabyo bitakozwe, n'ibindi bikubiye amasezerano yashyizweho umukono. Umusesenguzi Tite Gatabazi yagaragaje ko kuba rero afite 23 kandi yajya muri ibi biganiro yatumiwemo, nubwo ibyabanje kandi bitatanze umusaruro wari witezwe, bifite inyungu nyinshi cyane izo kongera kandi kwereka muhuza ko hari ibyo impande zombi zemeranywa ntibishyirwe mu bikorwa, no gusaba ko urundi ruhande kandi rubazwa impamvu rutajya rubyubahirizwa. Akaba rero ibi biganiro rwose mabwira ko hari amasezerano yashyizweho umukono hagati y'u guverinoma ya leta ya Congo ndetse na mutwe